Alhamdulillah, hari ini kita berjaya settingkan kita punya 2300. Kita menggunakan ini VST, Walker Software Technology. VST dengan banana begitu. So boleh linkkan ke Audacity, so harap bekerja dengan baik. So setting dia banana, voice meter banana, setting dia begini. How to add in untuk VST dia, plugin dia, melalui kat sistem tray ni kita kena download Lighthost. Setting dia, ni dia setting dia. Setting dia begitu. Okey, dan kita record audio dia. Begitu. Dia record di sini, playback ke sana. Dum. Dengan mic yang simple sahaja, tanpa audio gear kita. Headphone punya mic masuk ke kita punya EQ ni, terus melalui USB port yang link ke ICOM 7300 kita. Begitu. Dum. Okey guys. Jumpa nanti di frekuensi Hello Radio 12. This is 9 Mike 2 Whiskey Alpha November 73. Bye bye.